Pak. Dia ada majikannya di rumah dah. Labas suwa bang jo papa. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Aduh, Anggi, Pak. Lai ada dalam. Masuklah, duduklah dalam. Pak nyuci motor rental. Yolah, Pak. Misi santai, Pak. Ini minum apa kah? Teh, kopi, atau sirup? Cappuccino sih lah, Pak. Di blender. Esnya sakit teh. Itulah. Ini minum apa? Teh, kopi, atau sirup? Dasar repot-repot, Pak. Alah minum di rumah tadi, Pak. Aduh, ya repot-repot. Oh, tumis kok deh, biar pambian tadi. Jadi Pak. Minum enak. Jadi cappuccino loh, Pak. Itu yang ada enak. Iyalah, Pak. Lagi hujan dah, Pak. Aduh. Oh iya, Pak. Iya. Nama ambo Guntur. Ayah ambo orang paling kayo di kampung. Anak Pak bakal bahagia sama ambo. Alah tamek kuliah. Di mana kerja gini? Awak tamat SMA, Pak. Kerajoa makan lalu, Pak. Awak di Manjur mana juga ya, Pak? Kayak awak kan kayo, Pak. Minum lah nak. Jangan repot-repot, Pak. Dah repot-repot aja. Ya. Sagan lu Wak, jadi ya, Pak. Oh iya, Pak. Nama ambo Guntur, Pak. Oh, Guntur. Lah tamek kuliah. Kok lagi S2, Pak. Insya Allah tamek tahun ini, Pak. Itu ada kerja tuh di mana kerja gini? Karajo Lunado yang tetap ya, Pak. Cuman kini, Pak, jadi ojek online, Pak. Ke Pikama gini kok? Beli tiket untuk acara koloran, Pak. Oh, Indonesia Kelaran Padang dari Bulapan Balai tuh. Mah Pak tahu, Pak. Kenapa punya pecat dia? Jadi Mangga kalau gua lo tiketnya. Mang ada cara lain, Pak, beli tiketnya. Aduh lah, Bali tiketnya secara online di www.kaleran.id. Kalau pengen info lebih lanjut cari Instagramnya kaleran.id. Ayo lah, Pak, yo. Lebih tahu lo daripada awak, Le. Tuh, apa kan ada handphone canggih lebih canggih update. Coba jadi itulah. Lah, kayak lah, dia siap. Abang dah balik tiketnya, Dek. Capek lah, dia siap mau kayak. Abang balinya tadi melalui online di www.koloran.id. Terima bang tahu? Padek mungkin tahu tadi. Tahu gitu. Iya. Jangan lupa hari Minggu tanggal 29 Juni 2008 balik Gor Raja Gusali Padang. Adik lah tahu. Yo acara koloran tuh. Ayo lah. Kayak sih makan dulu lah. Malalang. Lah. Oke dulu, Pak. Ya, jago nak mau lihat nih. Ayo lah Pak. Jago mudah-mudahan nak. Ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum. Salam. Pewak le, Dek. Bella. Come on guys, kita pergi. Ya.